Fresh Bonifero, good morning to you all. This video ngan matai pensyaya fish pang jong kapus MPRO mo kat no pidon chance haka post MPRO. How much chance you will get to reach the interview? Kan no chance pihaban lakman score on poishaka interview mo. The total post of MPRO is only 21 posts total. Okay. So if you nadangi pihak lah kajong-kajong kan long ni pra khasi jentia pra garuhil and one for other 3 for open category. Dah kan ego ya. 10% is for women. 2 post kemudian 10% naga tu kalau baik tu tang artli ke post kadinam tai kentai. Kemudian kalau bandai nang nonong nuru ma artli kadai kentai post. Kiu kawan kami sekemat arung rikin teh mud kila arung makane teh mud ba kapus lagi ne mud kila ada tang peran ada tang kendai wa kila menong tan nyiu ne entah kan laban rong hang ne laban rong tu tu kasyong ngat kum kajing don joki menang ne way nang ne way ayo okay so kemudian ma naga arway for the boys male candidate kan long notang 19 only 19 posts for the male candidate kemudian ma kendai post. Candidate for Shillong region who qualify for exam kinema untuk exam kibato exam Shillong region kidon kumba Syajar Kendai Spa New Flying Wood. Garo region only 424 candidate who write exam 424 candidate. Apanya excellent candidate is for Shillong region kidon Arf Sangwood candidate score 100 marks. And for Garo region there are no excellent candidate. Apa yang ni? Total how much is the total? Apa yang nama apa? Exam kada chis oka jumara kada chispa exam paden marba ki aitang chispa sanpo te dapat interview sanpo kalau notang laispa ka total. Tengok tang kita artli kalau notang arspa sanpo. Tekat no ka chance hang ne bade pidon kaman poisa ka interview. Tapi no ngala check ke jingkali jong ke MPRO ka khamsuk hi tak mudba baro ki score ba ya ka prapo plus chaneng ki badu na prapo ta nom khmi lan tishu ma marba ngala check ba ka easy ba question but ki ba cross chis paru ki bun ha tang na ka exam ki bun ha mar ka easy tang ka jikeru dokum na ka san phomak mudba ki bun ba ki ba score sha ka sau pho la ne sau san mak na ne sau pho sau sau mar aran mak ma sob sama tengok ba kinbun baik kiba skor syaka 100 plus te lada plus lang nakane ars pa san pho te shu tangki ngan khin tingi gi bayo sispa mangwa te ngal cross lupa ars pa shu yo sispa bo sispa ars pa mang kinbun baik kiba cross ars pa mang marba ka easy question kiba yo sispa arphur kinbun spa shipur kin don ben mdabun do tat makin don ben naki kharkhandai spangut mudkin bun ben marba ka jingli ka khamsuk marba kila adab kidon kiba adab jong ke ab jong ke biru kiwan kamju ta kadau ke easy question te kan no ka chance the chances to reach interview you have to know first how many candidates they will pick for the interview. So the post is only 21 posts they will select only at most total kan select ma ars pangut kinom select bun hi ars pangut la netang sis pangut hi kinom select bun ya kata ma ars pa la ne sis pa not more than that te nei khazi jenja candidate khin be ji khazi jenja tang phra khin shphongut ma khazi jenja ngi da na ka shphongut kan select tang kong kano khin bun na san phongut to kan select kuma shimi hedu taru san phongut Shubo san to khen san phongot ma double le kato san phongot double triple tu ma tang shi pho tak khen san phongot te tang ki excellent candidate liyo shispa ar sangut liyo shispa mak te shispa tam liyo phapho te shispa phapho nakumno madrung interview fiabon cross jaga 200 plus okay umdai 100 plus to kiba cross jaga arspa kinel atikanama 1 point direct interview bina kiba cross ars plus mudba direct interview marba kasuk ke jingkali
Tikini arp sangut gidon gibom laro gidon gibayot tang prapo gidon loyot pas prapo spak naipo te subyo sanpo kubyo sanpo ada kyo shispa gidon shispa sanpo te chances ma kubyo arspa mod la rapio arspa la rapio plus lang pio arspa ba la tikana ben direct interview ben ma arspa plus tengi haban tip bedah kanongot kubyo arspa bedah ting malak mentip mo gimana exam tu tuma la tikana ben ba kimbun ben marba exam ka suk marba ki jingli bon repeat ki wan kiju kamtam jiken le bon kiju kamut di bahalas ban don chance ben mut ba haban yo be yaka 180 plus 180 tan shubu be karan shune ma 1 6% po adu 6% po pidon ka chance mar don bun kan dit ma 6% po 6% po 6% po bala cross ka aspak ma bala la confirm ben la yo interview sipen krel pa ben yaka interview kumdoban syakal interview ma tenamar baduna baik mah sebenarnya arpo saung te gibi excellent te wan ba khandai phomak kidon gamba kanongut untuk naik khasi kan dit mo na kambun ni chak te jon gamba shispa man te laki lek bahag itu kanon poin kamot saken bhai gi mak nyong phi kanno phi yo la phi cross ye ka shispa san pol na shispa prapo mut ba pidon ka jingkerman la pidon duna ya ka shispa sanpo phiap ap mom omla amno ka chance kan lo ha omla man hub kan duna ba ko hub kinem de ka don ko hub te omla man tip la don ki bayo shispa prapo shispa fly kan dong no kine kan ki balan hakan ka pedang shispa prapo do spa te kan ngongot nang ne don tamal ayo bayo aspa plus te la tikana ba ken urung ba ya ka interview marga jing question gari shispa san pomang tengan la pe jing jingli ba easy ba kumno shispa khat rumah ngapain ibalong easy balak ben man solve man jo ben mo naga jike naga english naga maths ru bun ben te khin pi tang kita ngo shupek yo katu te sa ki balak bhan le ki la man yo ka shispa arpo chanang Esa khenyi gi mak ni pi kan no pi yo lada pi don pi poi kaka kanega kamak kata mut ga range spasan poi spa prapo maybe there's still a chance lada pi la cross ka spa prapo plus chaneng tan le la kham khlan yo ka chance ayo arspa plus nale atikana bala yo direct aga interview ma arspa plus marba ka total makari tang arspa san po la pi yo arspa plus atikana direct ba cross arspa mut ba atikana ni hamon tip kan nomor yo arspa tikin sawan sakin kan ba wana karen aspa sapo je nadung ni san po shispa sapo po ngot ba no hope okay mar ba kapos kuduna ten la mono bala man tip na kine ki arfwe shim tang shispa na shim tang san po gatha kowe okay that's all for my explanation kijing batai jonga pensai jonga te sakhen hai gi mak nyang phi ka no phi score plus lang total jongga jing mare bat ka exam ka no score te don na gine ro mar baga bonus mark mo ka we ru ta bonus mark kinyo san mark ki baron kyo chance na ka turo sakhen yo bi don lada pila de submit ha ka por ba pendap application te ken sa check na ka tu bonus mark ru te sa check ban la total kyo ka no te ngin kermen ni ka bahai lara pio kan nuru umlelei lara pio duna te sa persang phano next sedap batai phano penkhel pano lara kan mi biang posisi sen te tangki nei kulai sibun